Que en la primera cita estigui parlant tota l'estona del seu ex. Amiga, date cuenta. Que el ghosting siga una constant en la relació. Amiga, date cuenta. Que estiga controlant tot el dia si estàs en línia o no. Amiga, date cuenta. Espera. Que puig stories al WhatsApp. Ah, no. Per ahí sí que no passa. Ho sabia. Avui al Piset parlem de les red flags. Les línies roges que una persona no ha de creuar si vol quedar-se en la nostra vida. Són subjectives o en trobarem alguna d'universal? No ho sabem, però avui ho veurem. Vinga, va. Passeu al Piset. Inés Aray, no vos hem de parlar de l'anterior company de pis, val? Vale. A me dia que era... Que s'expliques. Clar. A me dia que era la red flag en persona. Sí. Era un tipo que un dia era una cosa, un dia era una altra, quan venia la seva parella era una persona, quan no tal, i nosaltres volem penya supercoherent i que almenys ens ensenyi la seva cara des del principi. Per a vosaltres això és ja una red flag, per a la penya que te perturba, que no controles? Un poquet sí, no? O sigui, jo entenc que en diferents contextos no tot el món se comporta igual, no? Perquè no és el mateix estar en les teues amigues que en el treball, no? Jo no sóc la mateixa persona en el treball que en les meves amigues. Això és així. Però sí que és de veres que si hi ha una cara superoscura o saps que canvia de que és una mala persona i no sé, això sí que seria una red penya, flag. ¿no? Que té com una cara oculta, que dius, te conec i sé com eres, eres maja i a mi només m'has mostrat una cara però estàs amagant algo i no sé explicar el per què. Coneixo aquest tipus de penya? Jo sí. Era fascista. No, Inés, así no entra el fascismo en esta casa. Ah, claro, yo que sé. Bueno, se puede colar, se nos está colando ya, de hecho. Molaria, Dimecres i dijous era fascista. Ah, claro, era en su calendario. Sí. Su calendario político. Evidentemente, pues lo que se dice en valencià era un sap, era un puto sapo. Com es diu sapo? Gripau. Era un gripau de collons y bueno, pues básicamente, a ver, pues evidentemente para mí sí que sería una red flag, una persona que es altamente cambiante, pero bueno, si lo está, también habría a lo mejor que preguntarle antes de mandarle a la puta calle qué le pasa, ¿no? Li ho preguntàvem, però és que ja dic, un dia una cosa i un dia era una altra. I nosaltres volem així, volem família, no companys de pis. Inés no tenia problemes, era intencionado. Era intencionado, era un grillao de estos de cojones. Vale. Quina és per a tu la red flag del món? La que més. En una persona. En la vida, sí, en una persona en Bueno, general. yo como buena Tauro, la verdad es que me aferraría a la deslealtad. O sea, quiero decirte, una persona que te la clava ahí o que en principio te va a exponer una serie de cosas y que te deja ahí un poco la estacada. Yo sí que tengo una relación muy tóxica con el tema del abandono y de la deslealtad y todas estas cosas. Para mí. Tu, Sarai, per exemple, vist en perspectiva de passat, has vist alguna red flag que en el moment no vas notar o no sabies que era una red flag? Home, no. ¿Por dónde empiezo? Clar, o sigui, sobretot en xics, al final era com de, saps, quan tens la venda i no vols veure, realment esta persona t'està dient coses que no hauries tolerar, però és com, seguro que me quiere. I és com, no t'estima, tia, amiga, date cuenta, no? El clàssic, però no vols veure-ho. I de repente és com té comportaments tòxics i tal, i tu estàs com, lo voy a cambiar. No va a cambiar. Es que això és una altra, ¿eh? Cambiar a les persones, uf. Bueno, a ver, la movida está en que, lo primero, creo que somos seres interdependientes en general y como tal nos tenemos que echar un cable. O sea, quiero decirte, ya que no tenemos un desarrollo educativo en la afectividad en general y en otros muchos planos, pues evidentemente si yo veo a alguien que está un poco, pues efectivamente, polarizado en su vida diaria o en su comportamiento en una casa o lo que sea, pues evidentemente habría que, lo primero, preguntarle. Y luego lo segundo, que nuestra educación yo creo que no es la misma ahora que hace 10 años. I, per exemple, també en tema compartir pis, no sé si heu compartit molt pis vosaltres, jo sí, quan vaig començar a compartir pis la primera vegada, vaig anar a Barcelona i, clar, era la primera vegada. També passa amb les relacions, que hi ha moltíssimes red flags però que jo no les veia. I em va fer falta arribar un dia a Barcelona, sense haver avisat, que això sí que jo alguna cosa m'alorava. I em vaig trobar, això és verídic i real, Vaig arribar a la meva habitació, estava oberta de par en par, ells dos no fumaven i n'hi havia un got fins a dalt de burillers. Vamos, n'hi havia un tanga entre el meu colxó i la paret i dalt de la tauleta de nit, paper de vàter
Bueno, claro, que habían echado ahí lo que viene siendo la polvareda del mes. A més se'n van anar a comprar els infrarrojos estos ultravioletas. Claro. El que jo vull dir és, tia, com pots arribar fins ahí amb els teus companys de pis sense haver-te adonat abans? Yo si mi colega folla, aplaudo, evidentemente. Avisa, Però la habitació. si pots no torcar-te en el meu llit. Hombre, o en tu cama o en tu almohada, evidentemente, pues eso no tiene ningún tipo de sentido. Però és possible que fins que no veiem en les nostres propis carns una red flag, no sabem que és una red flag. O igual ens les poden contar, no? Moltes coses no són d'experiències pròpies, sinó d'experiències alienes, ajenas. Sí, total. A ver, claro, o sea, hay muchas movidas que sencillamente se te atascan a ti que al resto no. Si tú tienes tus manías, tus tocs, o sea, si eres una persona limpia, bueno, por llevarlo a un terreno material, y de repente pues ves como tu compañero de piso pues deja ahí una sencilla bola de pelo, ¿sabes? Como si fuese el gato de Shrek en la ducha, dices, caballero, sencillamente, por favor, retírelo al terminar su ducha. Pero que evidentemente vas desarrollando límites y cosas y según tú vas leyendo o viendo o lo que ayer te gustaba ya no, o los traumas que te vayan generando, porque no te lo vas a creer, sorpresa, sorpresa, los traumas no son solo de los 0 a los 16, ¿sabes? O sea, totalment. el trauma és atemporal, ¿sabes? De vegades pareix que la paraula trauma va lligada de trauma infantil. No, perdona. Cariño. Trauma adolescent, trauma adult. Hombre, pero y como una puta casa que te arrolla de cojones, entonces... pues, o sea, el sentirte también es muy importante, yo creo, y todo al final viene un poco de la mano. Yo lo pienso como un poco más en general y en grande, y es el hecho de que, tío, no nos hacemos autoescáner, ¿sabes? No nos miramos al espejo, intentamos cubrir todos los ratos que tenemos libres en hacer cosas, en vez de sencillamente aburrirnos o dedicarnos a darle una vuelta, y cosas que a ti te molestan realmente son proyecciones tuyas. De altres ¿sabes? coses, En plan de, sí. mira esta persona que es una sapa, ¿sabes? En plan de, no, a lo mejor el desagradable estás siendo tú mismo, o tú no estás a gusto con tal, o te molesta que una persona esté sencillamente echando un polvo en la habitación de al lado porque tú estás en un momento más atascado para mantener relaciones en general. Si yo no folle, que no follen els meus En companys. esta casa no se En esta casa no se folla. Ja Es que està, vamos. tio, solidaritat, Hombre, solidaritat. yo eso me he enfadado, ¿eh? Sí, Perquè els altres estaven fent-ho o perquè tu estaves fent-ho? No, porque ¿Tú eres estaba- la exitosa? No, jamás, o sea, es que jamás, o sea, y yo me bajaba y yo decía, pues me iré a dar un paseo con esta puta mierda de gente. Sí, perquè vamos. no era incòmode. SMR, no? Bueno, no, es que no sé si os ha pasado, mira, no quiero entrar yo en terrenos sexuales, pero quiero decirte, cuando se escucha el polvo ajeno, a mí me parece muy tenso. Incomodísimo. Es cringe. Sí, es como, ¿sabes? O sea, y da igual la edad, o sea, a mí no me parece excitante, No, me parece però aberrante. És impossible que sigui excitant un polvo al costat de l'habitació, no? I que és com, o sigui, si és la teua amiga i tal, o sigui, tu la coneixes en totes les vessants, però és terrible, de repent, per això, és de repent, hòstia, jo la conec, l'he vist fer caca davant meu, saps? Però no vull escoltar-la. Però És aquest com, tipus d'intimitat que seguís que és com la sent teua teua. germana, sí, és com, no. I de repent escoltes i dius, diu ixes coses en el llit. És de saps? Saps? És com, uau. Claro, es esos sonidos, esas respiraciones, esos olores, o sea, no, en fin. No. Chicos, ya, pero es que somos muchos en el planeta, está todo muy precarizado, tenemos que compartir piso, en fin, ¿qué deciros? ¿Qué deciros? Tu abans has parlat de red flags de parelles, però també heu tingut red flags fora de la parella i, ojo, ja no sols en el plan amics i amigues, també n'hi ha red flags inclús en la família? Es que siempre Esas son me lo las de traumas primeras que se infantiles. alzan. Ahí es cuando tú empiezas a decir, yo esto en mi nombre no quiero ser esa persona jamás. Efectivament, jo crec que, clar, de fet, traumes infantiles, famílies... clar, hi ha coses que de repent... de fet, jo en els anys m'he adonat de que moltes red flags que acceptava dels meus ex i tal eren per traumes de familiars, de com esta persona a mi no me feia casito, jo necessite constantment que el reforç sigui positiu, no? Llavors, sí, clar, en la família són les primeres, o sigui... I en els amics i amigues? También, claro. Lo que pasa es que, tío, yo la amistad es uno de mis temazos porque para mí ha sido mi familia realmente. Es del teu salvavides, ¿no? Absolutamente. Entonces, siempre he reflexionado cómo realmente hay algo que va inherente al ser humano, como que te lleva a, al final, tener afinidad con peña que realmente tú toleres, ¿sabes? O sea, que tú tengas como cierta
O sea, generes cierta empatía como de forma casi automática, energética o lo que coño sea, ¿sabes? O sea, tampoco me quiero poner yo kumbaya. No, tranquilo. Pero es verdad que el tratamiento de una red flag o de no lo estás haciendo bien, sobre todo con colegas que son muy de la adolescencia, se desarrolla con más facilidad y con más naturalidad que, evidentemente, una pareja que de pronto tú dices, como le digo yo a este caballero que apareció hace 5 días, con confianza, algo de estas características, o a tus padres, que generalmente suelen ser más arrogantes porque ellos están en su posición de ensenyar i perquè la institució de la família és una puta mierda, també. Però és molt més complicat, si apareixen les red flags en la família, és com molt més complicat trencar que en uns amics o en una parella. Tu te penses que com en ta casa passa això és lo normal, no? Perquè és el que tu vius tots els dies. I a banda, llavors, fora... Tu a una parella o a un col·lega li pots dir, bueno, ja ens veurem, no? O no, però a una família mai deixen de ser la teva família. Sí, però també... ahí entra el moment de dir, vale, arribes fins a un punt en què hi ha certes coses que no puc tolerar i dic, a partir d'ací, jo vaig per davant de la sang, el meu amor propi i sobretot la meva estabilitat mental va per damunt de tot. Bueno, de Inés d'això sap un rato, ¿eh? Sí, no, yo, por ejemplo, el tema familiar lo tengo muy claro y además creo que, o sea, para mí la institución de la familia me parece una de las cosas más... O sea, el primer síntoma de fascismo precisamente es sostener todavía esta puta institución cuando realmente hay gente con la que te estás intentando llevar bien y es sencillamente imposible, ¿no? Y hay cosas que son... objetivamente para tu ética personal o para tu moral en la edad que tengas que no tienes que consentir y en ese momento yo creo que es cuando tienes que empezar a desarrollar una personalidad y unos límites en los que tú digas, oye, mi nombre esta mierda, no? És això, és col·locar a la teva família en el lloc que es mereix també, saps? És en plan de, si tot el que fa la meva família sobre mi em fa caure, hasta si hem arribat, i encara que siga la teva família, crec que no podem seguir en això. Si la teva família no te destrossa, però sí que és capaç de donar-te alguna cosa bona, bé siga l'afecte, doncs ja està. Però si no hi ha res més que això, no hi ha res més. No ens hem d'obligar. No teniu amics i amigues que no poden suportar a son pare o a sa mare i estan ahí, com aquesta relació de parella superromàntica, supertòxica. Sí, però és que ahí, i jo no me vull posar ara en plan catastrofista, però ahí també entra que igual tu no vols estar en ta casa, però precarització, crisi, tal, tu no pots independitzar-te i tu has de patir una situació en casa que és molt dura, però no tens pasta ni treball per anar-te'n. Llavors és que hi ha tants condicionants, és molt complicat. Jo crec que també hi ha una part en la que el bo de ara posar-li nom a les red flags i parlar tant de la salut mental i tal és com, de repent, adonar-te'n que això existís i intentar d'alguna manera parlar-ho, perquè de repent igual pots seure en la teva família i dir és que no m'agrada que me feu això, saps? Si se tanquen en banda i passen de tu, això ja és problema d'ells, saps? Però el poder comunicar d'alguna manera crec que també pot ajudar. Sí, levantar la mano yo creo que también hay que hacerlo. Absolutament. Crec que si tu detectes en algú com moltes red flags i és una persona que li tens molta estima, crec que s'hem de sentar i ho hem de parlar. Heu tingut la sensació que alguna vegada quan li heu assenyalat una red flag a una persona que estimeu i que la vostra intenció és que vaig a tot millor, que s'ha tancat en banda i que vos ha inclús tornat l'atac, perquè s'ho han pres com un atac personal, és en plan de... I tu què? I tu què? I tu t'has deixat l'altre dia un plat sense llevar? ¿Qué me estás contando? Volvemos a lo de antes, o sea, no tenemos herramientas, no tenemos recursos emocionales y no se nos educa en ello desde bien pequeños. Entonces, quiero decir, sencillamente hay cosas que te atascan, mismamente si te vas a la figura del ex rey Juan Carlos, pues una persona con una infancia terrorífica... Pensava que era l'exemple de la família borbònica. És que això és el que es van intentar vendre. Claro, exacto, pero esa persona, o sea, esa figura, quiero decir, tiene una infancia terrorífica de no sé cuántos, y al final es una persona que crece sin ningún tipo de... Es que me he visto hace poco un documental de esto, entonces estoy como... Salvar al rey. Sí, bueno, brillante. Claro, luego después torna en demencia. Pero quiero decir, te tornas en demencia precisamente porque no tienes a lo mejor herramientas ni para comunicar, ni para comunicarte, ni para saber qué te está frustrando y que luego tenemos unos índices de tolerancia muy bajos con ciertas cosas. O sea, quiero decir, hay cosas que es como en plan de, no, esto no. Oye, pues a lo mejor resulta que tienes que sencillamente darle una vuelta. Trenquem amb això allà. La gent, tots coneguem a gent gilipolles i la gent gilipolles té una família perquè ve d'algun lloc i te pot tocar a tu. Claro, y esa misma peña está en Tinder y esa misma peña está tal.
És o sea, que aquesta gent coexisteix amb nosaltres. És transversal. El ser imbècil, tia, te puede tocar en cualquier escenario de tu vida. I pot ser el teu cosí, pot ser ton tío o pot ser el teu company de... Y puede ser tú en un momento determinado, en una escena en la que a lo mejor de pronto pues tú dices, hostia, yo a lo mejor cuando estaba de camarera pues era de una forma y ahora me comporto de otra y yo... ¿sabes? O sea, que he renunciado o he accedido a ciertos comportamientos distintos. És molt més complicat, és que el que està dient és això. És molt més complicat observar les pròpies red flags que les de la resta. Per això tenim un problema. Tenim un problema perquè si nosaltres mateixes no som capaços de parlar amb nosaltres, com anem a dir-li a una altra persona cuidado amb això, saps? Però és que és el que deia Inés abans, costa molt escoltar-se una mateixa, saps? A vegades estàs com, vaig a fer moltes coses, vaig a estar amb molta gent, perquè de repent seure i estar avorrida i escoltar-me a mi mateixa és com l'horror. No vull saber què és d'ací, del cap, és com de, no, està tot bé, ja està. Heu tingut èpoques d'horror vacui en aquest aspecte? O sea, el terme que he gastat, no sé si està ben gastat. Horror vacui lo entendí perfectamente porque yo empecé a estudiar historia del arte. O sea, que lo entendí perfectamente. I els que no tenim estudis, mos podeu explicar? Fora a deixar espais en buit, no? Sí. Moltes coses. Ja té el mitjà. Jo he tingut èpoques i potser és el moment de confessar que potser estic passant per una d'elles en què em passa exactament això, com que tinc por al silenci perquè em fa por escoltar què tinc a dir-me. Aleshores, jo, per exemple, jo treballo il·lustrant i mentre estic dibuixant sempre necessite tindre música, tindre un podcast i últimament m'he parat a pensar i dic, tia, per què estàs fent això? Per què estàs plenant el teu temps d'informació? No és perquè em vinga super de gust de ha entrat un capítol nou d'este podcast i m'encantaria escoltar-lo. No. Nos llama capitalismo y eso, y no es broma, o sea, quiero decirte, hay que tener todo el rato el hiperfoco en la superproductividad y si no, eres la nada. Y como estás viendo cada vez, o sea, quiero decirte, la cultura digital nos lleva todo el rato a estar viendo cómo la peña está en unos niveles de producción que tal que te hace sentir inútil. Todo el rato tienes que... es que además de esto hablamos hace poco en un programa que me pareció muy interesante y es que la intelectualidad está muy vinculada como al postureo del negativismo, ¿sabes? De la negatividad, en plan de todo es una mierda, todo es catastrofista. Parece como que sabes más si, evidentemente, ocupas tu tiempo, si compartes tu grap de 2022, como si fueses en plan de, mira, cuántos podcasts he escuchado, soy sencillamente una persona intelectual. Y es como en plan de, no, a lo mejor sencillamente eres un basuras o una basuras porque realmente... Gràcies, Inés. No? Sí. No. Jo també ho agraïs, perquè és en plan, moltes vegades he vist a molta gent compartir les coses que més, com dir, que més sofisticades són. És en plan de, quan més sofisticat millor, no? O sigui, a mi no em passa acabo d'entrar això. a un museu i m'he ficat a plorar davant d'un quadre, que pot ser, passa, Ja, però quan estàs mostrant-ho i estàs dient-ho tant, és com, necessita que la gent sàpiga que sóc una persona tan resumament profunda que es com tal. Claro. Yo la profundidad eso que pueda para mí tener... es una red flag. Equilicuada. O sea, quiero decirte, para mí una persona haciéndose sencillamente... Esa persona soy yo. Te lo voy a decir, la amiga soy yo. No, pero quiero decirte, para mí una persona que todo el rato... O sea, por ejemplo, ahora también estamos en una ola de extremar la exhibición de emociones, ¿no? Pero dentro del privilegio occidental de ser personas cis, blancas, bla, 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 ¿sabes? Entonces es como en plan de, ya, entiendo tu lágrima, querida. El tema de gravar-se plorant o fer-se una foto plorant... Ho anava a dir, que cadascú fas el que vulgui sempre en xarxes socials i demés, però si tu estàs molt xungo, t'ha passat alguna cosa, t'has ficat a plorar i el primer que se te ve al cap és vaig a agafar el mòbil i vaig a gravar-me, he de dir que a mi m'estàs generant una cosa inclús repulsiva, saps? Claro, tío, tienes que llamar a tu colega y decirle ayuda. Però, per exemple, en el tema de les relacions de parella, ¿vale? Sabeu, bueno, que vos vaig a contar, n'hi ha ara mateixa... Yo no he tenido jamás pareja, no es broma. Què és pareja? No sé què significa. No, però que cada vegada hi ha més tipus distints de relació. Penseu que ara mateixa un tipus de relació ja de per si és una red flag? Vull dir, la monogàmia és una red flag? No, ojalá, tío. Yo abogo porque nos están hackeando el puto sistema para que dejemos de amar, no es broma. O sea, que decirte, ahora mismo estamos en una... Hay un libro muy interesante que se llama... Estic completament d'acord en això. Se llama Amor líquido y es muy interesante en el que se habla precisamente de que las relaciones cada vez son menos profundas, menos interesantes, todo el rato es como fácilmente mejorable precisamente porque nuestro cerebro
le estamos dando la dopamina, que es estímulos de 15 segundos, por eso tú te pasas 2 horas en TikTok y no 1 minuto, porque está estudiado el algoritmo para que tú seas así y de igual forma te ocurren tus relaciones sociales. Niño, la vida no es eso. La vida es salirte, aburrirte, charlar con alguien y decir, pues mira, de esta conversación no todo me interesa, pero claro, si tú solo consumes todo lo que te interesa, cuando hay algo dentro de una conversación o de una relación personal que no te interesa, se te va a atascar, ¿sabes? És que és lògico. És com tot molt hedonista, no? Sí, és un poc això. És que una relació de molts anys és normal que en algun moment de la vida entre en una rutina o entre en un silenci. Otra persona. Clar, però és que quan apareix aquesta persona nova, una nit, òbvia, això és un TikTok. Saps? És en plan de, però bueno, quanta informació nova per a mi, però tantes coses que no sé, unes vibres noves i demés, però vol dir que eixa parella estable és xunga? No sé, és que no... Jo tinc una cosa a dir així, val? Pot ser un popular opinion, però sé que hi ha moltíssims tipus de relacions, jo estic supercontenta de que hi hagi gent que per fi, si ha pensat aixina i és aixina, pugui tindre la possibilitat de començar cada vegada a ser més acceptada socialment i tal, però, tia, soy monògama i estic contenta de ser-ho. Vull dir, no vull com demanar disculpes per ser-ho i de vegades hi ha certs contexts en els que pense, ostres, soc menys moderna perquè vull estar amb una persona. No sé si me esteu entenent. Perfectamente, pero en porcentaje la gente es mayoritariamente monógama. O sea, la sociedad es mayoritariamente monógama. También eso me parece altamente cristiano, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, que también hasta que tú rompes una trayectoria social de tantos siglos, pues no es tampoco sencillo. A mí me parece que la gente tiene que aspirar a estar a gusto y a estar tranquila y tal, pero tienes que hacerlo con responsabilidad afectiva, cuidando tu entorno, sabiendo que te vas a aburrir, sabiendo que te va a molar durante 10 años, si tú estás con una relación de 10 años, te van a molar muchas personas y tú sencillamente vas a elegir el tal, o a lo mejor puedes negociar, tío, porque la vida va de eso, y tú dices, oye, mira... Y Carlos, Marta, estoy sencillamente, pues ahora me pica la concha y no te lo vas a creer, sorpresa, sorpresa. O podemos sencillamente dejarlo en algo apartado de nuestra relación, ¿puede ocurrir? Pues a lo mejor resulta que puede ocurrir, ¿sabes? Pero también vienes aquí, YOLO, you only live once, entonces tú resulta que pues te quieres llevar otra experiencia, ¿sabes? Para tu recuerdo y no hace falta que lo hagas de una forma irresponsablemente afectiva con alguien o tal. Sempre des de la responsabilitat afectiva, des del consens, no? Si la teva parella t'ha deixat clar, mira, no em ve de gust això, no l'insistisques, és que no vol. I aquestes insistències al final són com una... Bueno, si és un consens, si tot ve d'una conversa, d'un tema que fluïx entre els dos, però aquesta insistència de dir vinga, va, obrir una relació, vinga, va, obrir una relació. Tia, m'estàs fent mal, deixa'm. Ja està, és que potser no són persones que poden estar juntes. Tu no vols el tipus de relació, que això també deixem de forçar relacions, per favor, en amistats i de parella. Si entenem les relacions d'amistat o en les relacions de parella d'una forma distinta, potser hem de plantejar-nos que és que no tenim un futur i intentar enroscar això quan no hi ha manera. Jo seré superantic, però l'altre dia estava per ahí en un bolo i baixe i una xica em pregunta no sé què, no sé quantos, ¿tens parella? I jo sí, i seguidament em fa la pregunta però teniu una relació oberta? I dic, hòstia, per a mi me va sorprendre mogolló. Normalment algú que et pregunta si tens parelles perquè té un pseudointerès... T'anava a dir, aquesta xica estava ligant amb tu, però val. Sí, però la repregunta me vaig... I crec que li vaig contestar com buen old dick. I vaig dir, sí, una relació normal. Ai, no, que és normal. I va ser com, oh no, això no està bé, saps? Però bueno... Sí, és que jo crec que són com dues coses distintes, que és el rotllo de que sempre s'ha imposat la família tradicional cristiana, la monogàmia i tal, i moltes persones en realitat no volien això i enganyaven i tal, però de cara a la galeria és com parella monògama i altra part que és, ara de repent, això tot es consumeix ràpid i les persones també. I quan una persona de repent no t'està donant ahí la serotonina tota l'estona i se passa el moment de passió del començament, és com no, doncs passa una altra. Perquè el tinc a cop de clic, saps? Perquè obric Tinder i busca una persona nova. Llavors són com dues coses diferents. I aquesta persona nova que pront o tard
també va Que me avorrir-te, cansarà també, va clar. entrar en la rutina, també va ser tot ver, això. al final... Ponían personas infinites, ¿no? Yo no sé si alguien puede aquí ofrecer alguna fórmula distinta a pues la de darte un paseo, irte a un cine, irte a una fiesta, irte a un sofá y a una pizza, pero o sea, la gente también no sé qué se espera. Ya. ¿Sabes a lo que me refiero? Y sobre todo que llega un momento en el que cuando te has contado toda tu puta vida, pues solamente te queda reflexionar acerca de lo que estás viviendo en ese momento, en plan de, oye, pues mira, me está pasando esto, pues fíjate, qué interesante, pues qué bien. ¿Nos echamos un libro? Sí, no. Un queso caro. Nos la chupamos al revés a ver qué onda, pero quiero decirte, no hay mucho más. O sea, quiero decirte, las fórmulas, quiero decirte, no es que sean limitadas, es que la comodidad también empuja a que haya ciertas mecánicas de monotonia, no? I que això també té coses bones, perdona. O sigui, que està guai perquè de repent una relació llarga que funciona, que tens comunicació i confiança, també te permet estar com relaxada, tranquil·la. Saps? Com de repent... Ai, és l'estabilitat de la que parlàvem abans, gaudís que tant busquem. un viatge en cotxe de 3 hores en el que no hi ha una conversa, També. saps? Que se esté sencillamente bien. Sí, i ja està. Estar ben en silenci. Quan tu estàs en això, jo que sóc una persona que li costa molt estar en silenci, quan me dono compte que hi ha un silenci i estic bé, dic, vale, este és El silenci casa. cómodo, el silencio cómodo es que El silenci es còmode, ahí. eh? És ahí, Es ahí. Bueno, y luego Una también green flag. pues, no pasa nada por no tener sencillamente pareja y Pero estar... evidentemente. Y de hecho hay que también recomendar un poco, y me parece bastante salubre, el hecho de no empalmar relaciones, el sencillamente decir, para un poco, ¿sabes? Porque a lo mejor pues te tienes ahí también que revisar un poco en plan de, oye, ¿cuál es mi relación con la afectividad? Necesito que alguien me pase la mano por el lomo porque tengo unas carencias afectivas del tamaño de sencillamente Així és, Valencia. així és. O ¿cuál Y es hay el que problema? preguntarse per què tinc parella. A mi me va costar molt arribar a estar bé sola. I dir, buah, que bé estic... Perquè no és estar soltera no és estar sola, realment. O sigui, jo estava soltera, però no ho suportava. I de repent, arribar a estar bé i conèixer a la meva parella va ser com, val, ara vull estar en esta persona perquè vull, però no ho necessite. També puc estar soltera i estic molt bé. Llavors, era la primera vegada que jo escollia estar en una persona perquè volia i no perquè necessite estar acompanyada i reforçada. És un poc cunyau, diré. Muy bien, arroba Sarai, lo he hecho increíble. És un poc cunyau dir això, però si tu no estàs bé en tu, no pretengues estar bé en una altra persona, perquè no va Te funcionar. plenarà un ratet, però Sí, sí. després, en quan estigues un dia soles, diràs... Sos. I creieu que en tot l'aprenentatge que tenim, que és com massiu ara mateix per la connexió en xarxes i demés, és més fàcil tindre relacions més sanes? Jo, per exemple, ara, de tot el tema de l'afectivitat i demés, tinc tanta informació que m'ha ajudat tant que se me fa molt més senzill tindre una relació de parella on jo la vull tindre. Totes aquestes eines, herramientas, no les tenía fa uns anys. No, claro, a ver, también tienes más años que antes. Entonces, quiero decirte, Experiencia también, y en chaval. ese momento en el que como ya el catálogo va pasando, quiero decirte, pues te vas dando cuenta en plan de, jo, pues esto ya lo he vivido. O sea, ya empiezan a pasar esas cosas en plan, oye, pues ya he estado con un perfil de este estilo, o sea, ya he estado, pues eso, con el rockerillo, ya he estado con el grafitero, ya he estado con no sé quién, o sea, tengo la desgracia de ser heterosexual, entonces solamente son pavos, y entonces cuando llega un momento en el que de pronto se empiezan a repetir ciertos patrones de conducta, dices... Sí, eh? Esto ya lo he vivido, wait, un segundo. Entonces, como Requiem por un sueño, empiezas como a fibrilar y a decir, no, borra. Entonces, creo que sencillamente, aparte de que ahora mismo tenemos una conversación en el debate público en general, en espacios como este, en el que estamos charlando abiertamente de nuestros feelings respecto de las emociones, y en su mayoría hay muchos que pueden ser más de palabrerío, pero en la mayoría se practican, o sea, en plan de, luego tú llegas a tu casa y dices, oye, pues mira, esta persona me ha levantado una reflexión y quiero practicarla. Ho feu tots, això? Vull dir, escolteu algun programa o algun podcast i tal, i arribeu a casa i trau si se conversa? Sí. Super sa, això, no? Super sa. A mi em sembla superpositiu. Super. Aplicar a la teva vida. Clar, és que jo també pense, per exemple, posa el meu cas, no? Des que em vaig declarar feminista, que vaig entendre, vale, soc feminista, no estic consumint teoria feminista per treure'm una carrera, estic perquè vull aplicar-ho a la meva vida, perquè vull millorar la meva vida. Aleshores, clar, sempre que veig una persona, jo seguisc a moltes persones activistes a xarxes i aprenc moltíssimes coses i després intento aplicar-les a la meva vida i moltes vegades ho faig sense voler. Puc fer un apunt?
els homes també podem fer això, ¿vale? Clar. O sea, Però és que els homes podeu i deuríeu seguir activistes feministes. Era un consell que llançava a l'aire per si al cas alguna vegada algú ens escolta. Gràcies a això els homes podem aprendre moltíssim, ja que si hi ha carències comunicatives, afectives i de més, les ties en teniu, però els tios... La masculinitat tòxica... Lo de les carències no vull ficar-li etiquetes de masculinitats fràgils o masculinitat tòxica i tal, però ho tenim en el nostre dia a dia d'una manera molt forta. De la droga se sale. I de ser un unga-unga también es fácil eixir, si te proposes. Y para mí creo que hay que trabajar también desde la construcción, o sea, hay que construir desde luego desde lo comunitario y es desde darse la mano, o sea, en plan de, oye, nadie te está sacando del tema, ni de la conversación, o sea, al contrario. Para construir un espacio común, cómodo para todos, tenemos que colaborar y esto no puede ser otra vez convertirlo en la guerra de chicos contra chicas porque la gente se sienta cuestionada o invalidada, sino en plan de, oye, tío, sencillamente te estoy diciendo que reflexiones esto igual que tú a mí me estás diciendo que reflexione otras cosas. Xiques, si vosaltres que treballeu, teniu una feina molt similar les dos, quines red flags vos heu trobat a la feina? Heu vist a gent donar tot per la cadena pensant que estaran ahí tota la vida i que heredaran a punto. Yo es que he sido más tiempo camarera que comunicadora realmente y más tiempo he estado de dependiente en tiendas que, ¿sabes? Entonces sí que te puedo decir que creo que aplica a toda la humanidad. O sea que más que en este curro que creo que es como más especial, más concreto, la gente está más relajada. En principio estás aquí como más, no voluntariamente, pero bueno, que es... Pero lo disfrutas más, ¿no? Sí, es un curro más disfrutón, las cosas que hago yo por lo menos, pero vamos, sí que claro, evidentemente, tía, red flags en el curro está el que... o sea, a mí principalmente lo que más me ha llamado siempre la atención es como esa sí que doble cara de con los compañeros ser un mal compañero, un mierdas, un tal, luego después de cara al jefe un no sé qué, y el no poder tener recursos para enfrentar a esa persona. O sea, a mí eso sí que me ha molestado bastante. Por la jerarquía, digamos. Por las jerarquías, eso y que la gente no se sindique me pone, eso me parece una red flag como una casa. O sea, quiero decirte, yo es que siempre he estado en comités de empresa y en cosas y pues te pueden costar el curro, no te dan vacaciones, pero sencillamente tienes que también velar un poco por tus intereses y tus derechos, porque luego la peña le gusta mucho en plan de, es verdad, joder, qué injusto trabajar, que no nos paguen las horas extra. Y yo digo, bueno, ¿y qué está usted haciendo? Si no le importa decirme, Patri de Recursos Humanos por ello, pues nada. ¿Sabes? Entonces, realmente en el curro creo que es donde más red flags hay porque es donde sí que te juntas con peña que no es voluntario, ¿sabes? Porque al menos la familia... pues ni que sea por la pielecilla, ya reconoces el dolor de la casa, ¿sabes? Los colegas, estás ahí voluntariamente y en pareja también, pero en el curro, ahí te comes, tío, quien te toque. Y entonces, y la peña ahí sí que és quadrosdecomedor.com. No, però, o sigui, jo anava a dir que la red flag típica és quan la gent, això que pareix que vol heredar la empresa, ell ha de fer, o ell, més hores, en plan, i si tu te'n vols anar a la teua hora, és com que quedes malament, saps? Que com que te miren malament per voler fer el que a tu te correspon, tal. És com este rotllo de no... fem team building i després networking i no sé què. I és com, no, jo acabo les meues hores i me'n vaig a casa i me puc dur bé en tu en el treball i a tope, però ja està. No vaig a donar-te temps meu extra. Però és fatal la gent que dona de més, perquè està fent que les altres persones que estan complint la seva... Que estan fent el que s'ha de fer queden malament. I és com, que fan de menys. Sí, exacte. I això me pareix una moltíssima malícia. És que el curro se va a currar i no... Que està guai, és el típic de curra de lo que vols i no curraràs mai. Una polla. Mentira. Una polla. Hay que abolir el trabajo, hay que reducir las horas. Però un segon, és guai, perquè així som 4 persones que des de la distància la gent pot pensar vaya curros més guapos, no? O sigui, vosaltres que treballeu en l'audiovisual, també fent comèdia, també, i de més, Ame, que treballa en la... és il·lustradora, tal, jo que treballa en la música, tal... Podria parèixer que tot és guai. És mentira, és la mentira més gran de la vida, no? És com... Sí, no s'ha d'idealitzar. O sigui, és una red flag el que diu que trabaja de lo que quieras y serás feliz siempre. Sí, es una red claro, flag. Sí, ¿Están de acuerdo en esa red flag? Absolutamente. Igual que el trabajo dignifica. No, bueno, la meritocracia, todo esto es sencillamente fascismo, de nuevo. Pero aparte de todo eso,
es evidente que lo que tenemos que aspirar es a currar, o sea, quiero decirte, somos igualmente productivos trabajando menos y disfrutando más de nuestro tiempo. Y eso es lo que luego después nos lleva a generar más red flags, porque evidentemente si tú estás 9 horas de lunes a viernes en un curro, llegas a tu casa y no puedes conciliar ningún tipo de vida, tío, ¿cómo vas a conciliar? És impossible conciliar, estàs destrossat quan arribes a casa. Estàs cansat. I en ambients de treball que moltes vegades són una basura, saps? Ja, que has tio. tingut que aguantar a este tipus de penya que estem parlant, que t'estan exigint, com l'he dit, és que tu estàs currant així, normalment, per un sou superprecari, saps? Total. Per tant, o sea, Això és el que em donava ràbia. Tia, si és que no creus en el projecte. I és de, com vaig a creure en el projecte, cabrón? Tia, clar que no crec. T'acaba de vendre en 10 minuts, acaba de facturar esta empresa 1.000 euros gràcies a mi, i jo, quan s'acaba l'hora, em cobre 5, en sèrio. O sea, la gent no regeix, no regula. I a mi una cosa que m'agrada molt que diu Artur és que no li agrada que la gent li definisca la seva feina. I a mi... Sí, és com... Quan volen saber algo de tu i te pregunten de què curres, jo sempre dic, bueno, a mi no me definix el meu curro. És una red flag. Jo sóc una persona que té moltes coses i de l'últim que vaig a parlar és del meu curro. Pregúnta'm de Sí, jo soy un risotas... Sí, és això. Sí, però normalment és el primer que diguem quan ens presentem a algú, és molt fort. Per això a mi em sembla una red flag, això. Todo el rato. El trabajocentrismo. Exacte. Em pareix una red flag a nivell societat, no? Perquè el primer que ens importa d'una persona és de què treballes. Porque somos unos clasistas de mierda. També, per saber si te perquè dic. ens ajuda a categoritzar i em sembla horrible. És veritat, té tota la raó. Perquè, a més, si tu li preguntes a algú de què curres i te diu soc cirurgià maxilofaccial... Bueno, ¿qué está pasando? Y Del mimor, te dice, pues mira, sencillamente soy una persona migrante con una situación irregular porque no te lo vas a creer, en España la burocracia es una puta mierda y conduzco un Uber 15 horas al día de lunes a domingo, hay mucha peña que haría... Sí, Y se iría. Per a mi és una red flag meua, que és que a mi me costa molt el conflicte. Me costa molt, saps? Jo no sé afrontar-lo. Exacte. Antes te piras, ¿no? Sí, o és com de, vale, no passa nada, no, saps? Pues té raó, tal, i saps? Sempre és com que jo tinc la culpa, que és com molt cristià també, no? És de veres, ella té raó, jo no sé què. I per no discutir moltes vegades m'he callat coses sabent que jo tenia la raó, però és com una red flag meua no ser capaç d'afrontar aquesta situació. Me dona por, saps? Jo tinc pregunta, perquè se m'han vingut, quan estàveu parlant, moltes de red flags quan eixim de festa, saps? Pròpies dels amics i amigues, de la penya, tal... Quines red flags mos han passat per ahí de juerga, Soraya? El típic xapes, el que no para de parlar-te. El del meme, El del meme, sí, el de, buah, és que sols te dic hola, saps? O igual no te dic res i ja estàs contant-me tota la teva vida i és que de veres que no m'interessa, estic ballant amb les meves amigues. O sigui, I el que te parla ahí, i tu te'n vas un pas arrere, i ve, i torna, i ve, i és que no se vol liar en tu ni res, que a vegades pareix que sí, però que agonia. Jo he acabat arrinconada, A mí hablar de política, de fiesta, me toca los cojones y me turran, tía, que pa' qué. O sea, en plan de, ¿y qué piensas? Y yo, ¿piensas lo que pienso? Que a tomar por culo. Pero, y últimamente estoy brotando, chicos, esto sí que es mi red flag, porque, claro, todo el rato estímulos, cosas, tienes que poner, o sea, tienes que ser amable con los equipos con los que curras, pero la peña no tiene la culpa de que tú estés saturada, autoexplotada y todas estas cosas. Entonces, estaba lloviendo en Madrid, es un asco el clima ahora, y entonces, pues estaba lloviendo, tío, yo iba en un sentido y un señor se cruza, me dijo, mira por dónde vas, tal. Y entonces, claro, yo le quería explicar como amablemente, en plan de, iba por el sentido de la vía, caballero. Y le dije, mire, señor, que le den por culo. Sí, es como... Y le dije que le den por culo y me quedé tan a gusto, chicos. Y luego no dijiste en plan de, ¿quién ha sido la que ha dicho eso? Yo no abogo por practicar esto porque eso es violento, es disturbing y hay que eludir el conflicto y se pueden por otras cosas. Pero, por favor, autorregulémonos, porque es que nos estáis sacando de quicio. Però tots, és que ens hem de regular tots, però si algú t'està fent tot per a que tu explotes, és molt complicat, és normal no tindre... Hashtag soy humana, diria que no más, chicos. I això, perdoneu que torni un segon a lo de les parelles, no? Jo, per exemple, vaig tenir un ex amb el que vaig estar 2 anys, no vam discutir ni un dia. Ni un dia. I això també em sembla una red flag. A mi no. No, sí, i t'ho explicaré. Discutir no és xillar-se i violència. Ho sé. Discutir és posem-nos d'acord en algun tema que no estem d'acord. I si no discutixes, si discutixes zero amb la teva parella, és mentira.
Perquè en alguns temes vos heu de posar d'acord, perquè ningú és exactament igual que algú. Ningú pensa exactament igual que algú. Que n'hi hauria que fixar el concepte de discussió. Clar. Si vols mos peguem. Perquè és de veres que a mi me passa, de fet, tinc un bloque dels meus monòlegs que parla d'això, que és que de repent jo vinc de relacions supertòxiques i tal, estic en una persona que és supercomprensiva, super tal, i de repent jo me n'adono que jo sóc la tòxica perquè necessite conflicte de tant en tant, necessite discutir, és com enfadat en mi, tio, anem a xillar-nos perquè saps, i és com, ell és de, no, calma, vamos a hablarlo todo, vamos, i és com de, no, tio, fes algo mal, perquè si no, no puc escriure un monòleg sobre tu i rentabilitzar això, que és el que a mi me dona de menjar. Si no eres un idiota, no como. M'imagino Sarai tirant el sopar i dir, què faena més indigna tens? Te ho jure. Però entenc que sí que hi ha vegades que penses, si no se discutís és perquè algú no està dient la seva opinió, no? Exactament, ahí som volia anar. Però no, en el meu nòvio me passa que és que de veres simplement o parlem assertivament. I és com Clar, però que asco. Ixe parlar assertivament... Claro, que has conocer sencillamente bárbaros. O sea, esto quiero decirte. Claro. O sea, Estic acostumada a Vietnam, ¿sabes? Y de repente es como, ¿qué es esto? ¿Dónde está la caca? ¿Sabes? Pero no, pero está bé, está guai. Com que estàs buscant tot el rato eixa cosa que te perturbe. És una altra red flag meua. Bueno. A mí la gente que canta muy bien en inglés me toca los cojones también. A mí también. O sea, quiero decirte, la gente que se pone en plan de que me encanta, sí, te voy a matar, te voy a matar, ¿por qué estás cantando bien? Sí, una cosa, espereu, perquè jo pense que això que esteu dient ja no són red flags. Desquiciada. Es que estoy al límite, chicos, todo el rato os lo he dicho. Pero en inglés, ¿eh? En inglés. Es que me voy a quedar sin la puta habitación, se va a quedar Sarai. 1, parla valencià. 2, hace chistes de mocos. 3... Bueno, no os vendría mal refrescar el castellà, també. No. Sí. Jo puc parlar valencià perfectament. Sí? A veure. Aquí tens de fins, lo va roto. Mola perquè fa una mescla un poc de tal. A mi me flipa quan parles valencià. No, res, sí, que és que jo crec que comencem a dir coses que potser són red flags per a tu, però per a mi no ho són, i per a tu, com li diríeu a aquestes red... Jo crec que no són red, són yellow flags. Som un poc friquis, ¿vale? Sí, és que per nosaltres aquest concepte ja l'havíem desenvolupat abans. Sí. Y tenim unes yellow flags. Ostras, qué preparación, ¿no? Sencillamente para alquilaros una habitación. Clar. Me está costando esto. És la manera de saber qui està preparat per a viure amb ella amb mi, perquè igual tenim unes yellow flags que són especialetes, ¿no? Són soles nostres. Això està bé saber-ho ara, abans de mudar-nos. Ahora estoy pilladísima con esto. O sea, me gusta, está como un poco coches de choque esto. Era un domingo en la tarde. O hoyo de golf, ¿eh? Sí, total. Meter aquí, ¿eh? Total. Vale, diguem les nostres pròpies. Comença tu. Jo? Sí. What? Vale. Jo no entenc ni entendré mai la penya que té funcos, oberts o per obrir. Uau. Penya Funko Pop. Tots? O sigui, però això què significa? Vull dir-te. Si jo la alce, és que jo estic d'acord amb tu. Que per tu és una yellow flag també, és en plan... Esto no mola. ¿Funcos tots? ¿Va en serio? A ver, me la suda, Ya. realmente. Vale, pues si mos la suda no es yellow flag. Vale, pues me da igual, o sea, quiero decirte... Per favor, jo vos diré, a mi lo que me la suda és que tingueu Funkos vosaltres, però que no els tinga jo a la vista. No te mola, també. En el menjador, no. Ja. ¿Vale? En el teu Prohibit a la cuarto. decoració, no. Tinc el pis moníssim. No vull ni mig Funko. A ver, ¿vale? es verdad que, o sea, quiero decirte, a mí más que el Funko, quiero decirte que tengas la decoración como de una casa de niño de 13 años, cuando tienes 55, a lo mejor... Disney adulto. No, Cuidado. no, pero cuidado, si hay gustos, hay un concepto estético, lo support, ¿sabes? Pero si de pronto es una cosa como que no hay meditación, es como en plan de al respecto, es como en plan de no estoy entendiendo. Tu póster de Fernando Alonso ahí. Exacto, ¿sabes? O sea, en plan de pronto toda la discografía de Melendi. No, me parece... O sea, Melendi, es que, chicos, estoy viendo realmente cosas que podrían pasar en mi casa. Entonces, claro, no me puedo auto-boicotear de esta forma, ¿sabes? Dónali. Ah, qui seguís, Sarai? Una persona que mai tanca les coses, en plan, obri la llet, el que siga, i ho deixa obert, que tu l'agarres i està el tapó obert. Per a mi, súper. No Que puc. a mí también me da igual, la verdad. Es que... ¿En serio? A mi me dona també. molta malícia. Jo no Tio, puc- que les coses se posen males, saps? En plan, se pasta la leche, el tal, és com... Però clar, és que tanca. no pot ser una yellow flag algo que tu de vegades fas. Ja ho sé moltíssim. Vale, dic jo una yellow flag que va quedar de superpedant, vale? Que és veure sèries guapes doblades, sin versió original.
Per mi és Yellow Flag, ho sent molt, perdoneu-me. Com a persona que també es dedica al doblatge... Oh, claro! A mi no és Yellow Flag, clar. Claro, O sigui, a mi claro. m'agraden les dues. Vale, M'agrada veure el doblatge i veure en versió original. Vale. Te Algú? perdono. Algú se s'aventura? A fer una altra? Que veig el chiringuito de jugones. Bueno, pero eso no es... Para mí no es Yellow, para mí... Pues a mí me parece divertido. A mi no és red, però no m'agrada. Ja, perquè ho analitzes com a show business, Com a ¿no? show. Es No, com- me da igual, o sea, ya está, chico, pues es que a la gente hay que tenerla entretenida en ciertas Ya, cosas, eso ya se acabó mucha Després jo charla. veig les Kardashian, vull dir. Eco, Ya. mécolo. No sé, yo por ejemplo, así, a nivel relación o de cita o de cosas así, me parece bastante grave una persona que te diga cosas artísticas. O sea, en general creo que, tipo, te voy a dibujar, déjame que te dibuje, o que entres en casa y se Creepy. ponga a tocarte la guitarra, o sea, quiero decirte en plan de, hey, ¿sabes? Toco. Te compongo una canción. Wow, calla. O sea, bueno, en general ver a la gente haciendo cosas artísticas en un ambiente... Un entorno privat, sí, sí, sí. A no ser que esté propenso a ello, me da cringe, ¿sabes? Da- O sea, da en molt plan, de cringe. pronto alguien que coja y diga... Y como que haya que atender a esa persona haciendo esa actividad artística. Es Claro, como, cuando para. le dicen, haz lo tuyo, y él se lo cree y se mete en el papel. en plan de, Claro. Hazte un chiste, usted que págueme 20 euros más gastos de gestión y por supuesto, caballero, claro que sí, desde un momento le voy proyectando. Tinc Claro. una que és quan la gent te dona la seva opinió sense que li hagis preguntat. Este chiste lo podrías mejorar así. A nivel curro. Bueno, sí, a ver, claro. Bueno, en general la gente que no le estás preguntando nada y de pronto tal... mira, cosas que, por ejemplo, cuando tú estás haciendo una conversación, pues evidentemente mola preguntar o decir, oye, te puedo echar un cable o cosas que a veces hay que practicarlo como más. Pero que hay gente que tiene como todo el rato la cadencia de, pues a mí todo el rato le ha pasado todo, tus muertos, alguna Ya. cosa no te habrá pasado. Sí, és això, Yellow Flag de la persona que li estàs contant alguna cosa... També l'ha passat. I ella I más. té... No, más. Y más. És més. Y yo estoy más mala. És en plan, sí. Són persones que saps que no estan escoltant-te. Claro, Saps? no, És com, no, estàs mira, passant de mi, sols vols parlar de tu. No, quieren llamar lo que se llama son una attention whore. Yes. A mí la gente que sencillamente utiliza frases como sentarse para sentirse, un poquito de sur para perder el norte, qué bien se está cuando se está bien, y un larguísimo etcétera, rollo, esos neoliberalismos, no puedo con ellos, en plan de, es imposible que Taza de estés, Mr. Wonderful. hashtag travacaciones, Aquí sufriendo. Aquí sufriendo, desconectar para conectar. Guau. Te voy a desconectar yo. Va Chicos, yo todo el rato intentando aquí ser una persona cero violenta No, y no, sencillamente no. soy non-servium, ¿sabes? O sea, habéis sentado aquí. Que a mi em fa gràcia perquè jo també sóc així de odie això, tal, no sé què, però després en plan de que si ho fas em sembla superguai, Haz lo que quieras con tu vida, ¿sabes? En plan de respecta Bueno, tal. menos eso, menos esas frases. No. Llorar en redes sociales, pues hombre, según el día, Sí, plorar, todas estas no. cosas. Plorar. Tinc una de convivència i és les persones que se fiquen moltes alarmes i està sonant i li dona posposar No i puc. ja t'està despertant soy aquesta yo, persona. es que yo soy esa Claro, És persona. que Sarai. jo soc aquesta persona Sarai, també. ho sent Però molt. me dona Però te molta odies. ràbia. Que t'ho facin a tu. Exacte. Ara. Clar. Llavors, més red flag en realitat meua. Última Yellow Flag, que per a mi és una Yellow Flag i que quasi tot el món en el que parle no li ho sembla. Lo de, per exemple, en parella, ¿vale? Tirarse un pedazo de cuesco de ¡paca! ¿Vos sembla guai? O sea, ¿vos sembla que Me da es una moltíssim muestra de asco. confianza? A ver, es que depende del código. Yo a mí me parece que, o sea, ese challenge, sencillamente de 2001, pues me parece un horror. O sea, esto no es Jackass, cariño. Ya. Sencillamente no te cuesques en mi Per estómago. favor, que sí, que tots els tiren cuescos i de sobte fa una olor i dius, perdó, No, sí, però m'he ho cuescat. avises, Però jo dic saps? el En plan, gat. Clar. Perdona, és que no puc aguantar-me, saps? I Que sí, ho fas i ja està. que no i pretenc rius ser de- jo un te- plan... te rius. Ai, que me tira un pedito. Mira, No, si ho podem no, evitar, saps? És com- preferís no sopar-me el teu pet. Claro. Sí, puc evitar-ho. Sí, no? però- Sobretot la gent que s'ensanya, en plan de... I dius, no, tio, da asco. Tranquiles, que yo si me tengo que tirar un petorro, me aniré al meu cuarto. Petorro. Merda, no pilles el ave, hem de deixar la conversa avui així. ¿No he ganado la habitación? No, sí, o sea, ahí hemos de quedar amb jo parlant, Hem ¿vale? de reflexionar, xiques. A mi m'encantaria que us poguereu quedar les dos. A ver, però... És més, és possible que acabem fent Ja us obra. llamarem. Obra. Fem obra, jo, un trosset d'habitació se Siempre queda que i me tal i qual. invitéis aquí
aquí a una caselleta, tu arrosito... Els estereotips, no? Els estereotips, de puta madre. Chicos, pero es que Que sí, paella, casalla, La baba. Ha dit casella, roset, Pero bueno, familia. Val. Gràcies Bueno, per vindre, molt de gust. xiques. Gràcies per Os convidar-nos. llamaremos, ¿vale? Así, cariño, necesito un contrato indefinido de 3 años.